Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna majana kwachira on program ite Nyamirungi, program y'Obusiramu live aha on TV West Studios omutebe kanisa Kabrijo and Hawa Sali Musa kandi yarizoba nyenemo Sheikh Kasim Muhammad Kaya Amir Owambara district asebe nakwachira mu studios. Gobari munongo omutebe kanisa program. Abakuturebo kumwena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beto kama zentangire mwena abaruga kusara ijuma kampamyango ejuma y'abatambura kurungi munonga abarwira nshasha nimwe kandi abafirana tugira ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abitirizo manebiro 28 okwezi kwa sufuru ninga shokwa kabiri omwaka 2024 na mushanjo kurugira aha kalenda y'Ekisilamu kandi ekijongerizo anebiro 22 okwezi kwa munana omwaka obushananzi bwa mushisha omwaka kandi bwanyuma tugaruke turebe aha side y'abacyara turebe bo obushananzi bwabo nibo buhabo kuba kimwe cyona mazima Qur'an hari aho bari munongo mutebe kanisa wa program y'Eji Nyamirungi kandi omurundi ogwa kabiri nkiza nsime nsime munonga group Eji Vision Group na munonga TV West omugisa omurungi ogu kugira ngo netwa chance tugambe kigambo cya Ruhanga nsime nabakutureba bona nsime ni omutebe kanisa wa program Eji kandi nsime na choice ya topics zawe izikombe kihanga webare hati okubisa ukache buriya tukagira ngo omucyara nabanziba ebintu biri miringena harebe kwatine nedini twagira ngo natekwa kumbera religious guide giving her religious guidance natekwa kumuhabura byedini mwebembera omudini nano kutawo buri okureba ngo mucyaro ogo yayegedini ishakabiri twagira ngo ibikwatine financial support twagira ngo buri cyone kikwatine no kushohoza kasento muka niba kibanzo umusiza okure marara hi mariachi amashanyarazi amizi nke school fees abana byona birebo guguba kubona abonesa bwe to kwikirizibwa iwe musiza we kubona abonesa mucyara wawe notekwa kureba ngo nomuha ekitinisa yagamba no hurukiza yaba ine kitekateko no cyeshitinisa ya ine cyakutesa no kitamu ekitinisa okihurikiza ni wotese cyawe utaka munyangaraza Allah yadurraha Obusiramu tukwikiriza kunyangaraza omucyara wawe noreba nobwa kuba noza kuswera owa kumugita ho mucyaro ndizo Obusiramu nibukwikiriza konka buka conditions ibiri eyo kubanza noyebasa umusente noyebasa wachine okuswera kwine financial implications okuswera nkumanyisa kushohoza sente sente yo kureberera abacyara bakurenga umuntu umwe ogine ine sente zo kumpagisiza tokwizwa kuswera omukazo ndizo okumwombekera webari tokwikirizibwa kuswera omucyara ukamugita nondizo muzu emu wallahi na bitara kikozire sallallahu alaihi wasallam noiza kukora oburinganza al-adl ibyo no mucyara nabikubanza kumkorera adl no buringanza kugira ngo korabe ine babiri oba bashatu ogwagura yakanyama no kwakanyama mbona bashatu ino kwagura gwangura omwenda ogu wa mbweni buri cyokoroku na nokukora kwihirira aha nkoku edini y'Obusiramu ekwegesa ekiri kumanyisa bamweshe ine ebintu nibabigwambugwa abamwe wallahi aho kuba bamwe biti kumanya ngo tinkamya ngo nibabishikiriza bamwe surati nisa surati nisa aya kana Allah kajirangu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan fa in khiftum kumura ben mumanyangu timukwiza kubasa ku oburinganza fawahidatan muswiro umwe wenka
kyamanyisa ngu okuswera kurenga buli omwe okuswera akurenga ahali omwe ekiba kweta polygamy notekwa kuba oyine obulinganiza noyeza kukora al-adlu bainahuma au bainahunna oyine obulinganiza hagati yabo ombintu namunonga physical support yawe aharibo ngogwamuha omutwa wanoshobora noza kukora nomusigira mutwara akameza nanogula omusigira eza akameza bono ine kubasigira bono ine kubasigira nawe botarire kuri konka nigirugirira ebimwe kandi nimbasa kutanaho kurugirira size ya family ayina abaana bingi n'abaana bake tibakwinganisa oba ebintu nkebyo konka kugira ngo buli omwe abe ayine basics buli omwe abe ayine basics nicyo bakweta al-adl. Ekindi omukyala wawe nakubanza ensonga y'okumubeerera ekizwaro nka oku Allah yagizire ngu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ekizwaro ki Allah yabire namanyiso mu Qur'an egi ngu mbwenu nomubeereraho enjogera inakusinabaga nti mubeerereho kora nk'ekizwaro ekikora aha mubiri gw'omuntu oshereke obumogo bweye yaine weakness yaine endwara zemanyire wenka otakagenda n'omugambura omu bantu ngureba mukyala wange unaswire reba nakora eki tokwikirizibwa kugenda n'omugambura tokwikirizibwa nanokugamba ebimukora omu kitanda oba natwaza ata ebyo wabigamba nabbi sallallahu alaihi wasallam akakuyabire natera eshani akagira ngo nibasanka nkembwa ezikuteranira ha muhanda abari omu buswere abakugamba ebibakukora ebihama byabo bari omu kisenge amahadithi endizo yabita shayatin bari nka sitani ahadithi endizo yagira ngu ekyo kibi munonga ngu sharru nnasi yaumul qiyama ngu abantu abarize kwiza bari nibabi munonga kyo kyamuheru n'ogwo omusaiza owaswire omukazi kandi akatandika kugamba ebikumufaho ebyekyama ekyo kintu omusaiza noragirwa okushereka ebihama bya mukyala wawe kureka idha kana hunaka daiya idha da'at alhaja kyayetengesa nkaki nabasa kuba ine endwara oyina okugambira abasaho olyo n'omutwala wa medical doctors oba ahinenka emicwe mibi n'omutabariza owise enkazi oba owabazire beye oba owabaharimu noyenda solution konka okumugambura omu bakozi batahi bawe aha murumo aha kyaro bainwani wawe mwani mwaganira abatiine solution kureka okubasekerera n'okumusekerera ekyo tokwikirizibwa. Ekindi yarwara ebyokumureberera byona nebyawiwe omusiiza okumutwara omu irwariro bamuha ekitanda notekwa kurarayo nawe kyana watunga orakubeerereho kyayetengesa okugura emibazi niwe okugigura kyayetengesa nabwe kyayetengesa ngu nibenda oba n'okumusemeza niba okusayininga okwikiriza ngu nikiza mukyala wange bamusemeze ebintu nk'ebyo yaba ayine enkenda akuza atakazire naza kucekinga oyine kumusendekereza yaba naza kureba gynecologist w'omusiiza oyine kuba oriho omwine otakikiriza mukyala wawe kuza mukarumu n'omushaho ow'omushiija aruwenka ekyo sharia terakikirize nikirimu akabi kamaani munonga. Ekindi oyina okureba ngu omukayanyu harimu kibakweta obuteeka
calmness obuteka otakahinduka omusiiza w'okutongana buli kamwe noyenyiizanyiiza n'otongana nombwenu ekyo tikwikizibwa n'ekindi okwebuzaho nakyo tokwikirizibwa okwebuzaho nimanyisa ki tokwenda obwire obwakubira oli omukatolika obwire obwingi noshanga nobumara hero winuka ekikusitamisa omu za trading centers ekikutwara kutayayira abantu nyekiro nikigaruka omuka bukiri kare omukyala wawe akurebeho muganire alla yahjuraha illa fi baitiha tokwikizibwa kumufuruka nguyanyiza tinkiza kulala okwe hati nyawe tinkwiza garuka kugira ngo bamwe batungamo misunderstandings noshanga omushaija yahunga amaka mwena kumana omusajja agenda niyenobya otaka hungeka yawe nobasa otakunga eka kandi niwe nyineka gwe nobasa kuba niwe goalkeeper kandi oyiruka omugoro zona nziza kurabaho nahawe ekyo notekwa kuba oruho kyayetengesa kureka oboine nk'omurimo nabwe nomugambira ngu ninkora omurimo ogu ninshobora sahezi ningaruka shahezi na waba watambura nka safari oriyo noza kugaruka obusiramu nibukuragira ngo umanyise ngo nagaruka umanyise omukyala wawe ndi omuhanda ningaruka tokwikirizibwa kumukoraho wambega nimanyisa ki nko kugira ngo okambira ngo ndiyo ninza safari naza Kampala oba naza Nairobi kandi olyawo kikasaha nk'itaano z'ekiro ogaruka ozahagirisa omugwera olukizo munzu ainemuha ekyo sharia tekwikikiriza nobwo wagenda safari yaberiye kubakeza mwebironka mukaaga byakyendera byaba bibiri nomugambira ngo ati niza garuka tinkiza kwiza ekiro kirya niza kwiza kireki kugira ngo kwiza kwawe abe nakumanya kandi yetebekanise nobwo akwatugeze waruga Kampala ori noza nka masha isingiro hati waiko muri Mbara nomutera mwakasimu gutwahikambara ndiyo naza kutemba boda oba ndiyo ninyiza kugira ngo abe nayitebekanisa akurinda naam mbwenu mbugufu notekwa kumuha obusinge notekwa kumuha shibakweta okushemererwa nizuko kamwiho mbazirebe hati niwe byona aharuwe niwishe niwe nyina niwe burukimwe niwe ATM yogo mucyara niwe okusawe mbwenu notekwa kumberaho orebeke nomuha okushemererwa orebeke nomurika rukundo peace koko wakigamba peace of mind ogumisirize ebyakubasa kuba atakora kurungi tahariho omuntu omunsomu ali perfect 100%. buli omwine percentage hati ejo percentage ekuburaho oshemererwa kuba nogumisiriza mpora ebintu byona nibiza mpora ebirungi nibiza mpora misiriza okay barakallahu fikum ashe atutakagire ahasaide bacana na nyenda ogambeho ahanshonga y'urusirika mbwene nibarweta urusirika ushange ngo kutatwarebere nibatunga abashore nibatunga misunderstandings so ushango mushija yahungira kimwe omucyara we ninga mbwene barweta urusirika ushange buri omwe ariyo omushenge ki konkecho kine kumara bwire ekyo iza kandi bikikirizewe in principle tikwikirizibwa kunka kyabaho kine obutarenga biro bishatu kyabaho kugira ngo mwagire kunyigo lyajangwa n'ekisenge kyawe nakirugamu n'enzu yawe nagirugamu iwo musiza otakarenga ibiro bishatu waza munonga maximum n'ebiro bishatu
kyalenga mbiro bishatu biri amateeka g'obusiraamu gakwata nti omukyala alina obusobozi kutabariza kandi gwakusinga notekwa kusasula ebiwaako wamukosa. Naam. Okay, barakallahu fikum. So ninjamna nanje wabihura ne byingi munonga last Friday tukabirebaho konka kugira ngo tukaba turabe mazire kurungi munonga. So Elizabeth wabasa kubyongeraho konka of course ni byingi munonga byunanizibwa ne wa buri bwinji munonga. So reka turebe aha side y'abacyara she obujunanizibwa bwabwe ninga shumshija nabanje ci omukazi omaka. Barakallahu fikum. Hati nyaburi mwabacyara abacyara b'abasilamu n'abandi mwe n'abakutureba mugumene mukimanya ngu edini y'obusilamu ekaha omukyara ekitiinisa kihango munonga bwene obusilamu bukakunda omukyara bwamuha ekitiinisa konka nabwe bwamutaho amateeka ngu ekibakweta mu luzungu do's and don'ts ebyoshemerere kukora ebyatashemerere kukora. Hati omukyara weena kuza kweta ngu oli mukananka ngu nanka niwe baro niwe mushiza wawe notekwa kuba wamutungire omu buswere oburukwera ebakweta annikahu ashari'i bakabagita abazire bawe narishi abareberezi bawe bakakuhayo omusiza yakuhamare kandi omusiza ogwe ari omusiza owa la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Haza notekwa kutireba ngo omumaka omwe omusiza wawe wakutwire owokweta baro owokweta ibanye owokweta omusiza wanje oba nomweta amazina ki konka ekikumanyisa ngu nwe husband y'omuluzungu wawe natekwa kuba amaka ago gemerire aha musingi gw'obusiraamu. Wewe nka natekwa kuba ari omusiraamu kandi ti obusiraamu obw'izina lyonka practicing muslim akuta obusiraamu omu nkora na munongo omu miringo ebiri aine la ilaha illallah akatongoza Allah takumugiyitaho baruhanga abandi takuza omushiriki takuza omubacwezi takuza omubarangi takuza omubafumu takuza omumizimu takwikiriza ebintu embeho eza sitaani. Wareba ngo omusiza wawe nakora ebyo rahukaho wamugambaho kanga kwetiisa mutabarize kubira yange egieko girugemu. Ekindi atekwa ekindi tauhid cyo nkibaje kweta tauhidi. Ekyakabiri aswala gumusiza nasara haza kora arebe ngu takusara nawe nomugamba ko yayanga omutabarize babisitame kora yangire kimwe ogumanye ngu tari owawe natekwa kuba ari omusilamu akusara. Hati ogwo omusilamu akusara nakubanza ebintu ebikwiza ahife. Ekyo kubanza ta'atuhu bil ma'rufi okumworobera nka omuringo ogukumanywa omudini na munongo mudini mbwenu ta'atuhu bil ma'rufi nkimanyisa ngu okworobera omusizo ogwe yabe kiyakuragira tikikukondana n'amateeka g'obusiraamu. Yakuragira ekikondana n'amateeka g'obusiraamu tokwikizibwa kumworobera. Mbwenu obe nkabanyankwe kibabira magira ngu bakwete bayoroba obe akworoba. Okworoba nkimanyisa ngu yakugira ngu munwani wange nanienda tuganireho oyize muganire munwani wanje naniendo nkorraka wano kabasa okamukorre. Mbwenu ta'atuhu bima'ruf okumworobera kandi okworobera ebitakondana n'amateeka g'obusiraamu. Yakugira ngu tuzomba fumu otakikiriza, yakugira ngu genda ongurira marwa otakikiriza, yakugira ngu genda ongurira sigara otakikiriza, yakugira ekintu kyona kyokureba ngu sharia tekukikiriza la ta'ata fi ma'siyatillah.
ati ejo twaa kandi twaa itentutanisa twaa eyedini na twaa eya culture eyobuhangwa hati nk'abaganda bine culture y'okufukama okufukama mu Luganda n'amakyeta okufukamira ng'omukazi yani naha iba ekintu ateeka amazu ahansi ekiyita omusiraamu tekiriyo tekiriyo ekyo nekyabaganda omukazi titeeka ngu afukamire ninga ateeka amazu ahansi anaaramushiiba oba naamuha ekintu ngaha kandi abamwe ulama abamaani bakacanga n'okucanga bagira ekyo kirimu ekyokubanza kirimu okuha omusiiza ekitiinisa ekyarenga ekyakubiri kiri ekya Allah subhanahu wa ta'ala ekyakabiri kiriho okworeka ng'ubwo omukyala ari owahansi kandi ow'eddiini y'Obusiraamu etakukiikiriza abamwe abashaija obundi baani batwara nk'emishanga nti omukazi tanfukamira abatulaba mukimanye okufukamira bannange ate mu Busiraamu tekukkirizibwa nakukkirizibwa bakubandi ekyo kiyinza obawaza amatu abantu biza kutangara kandi yagamba ki ni kankigalukemu okugira ng'omukazi afukame yana aramushiiba tikiriyo mu sharia tikiriyo tanabbi kiriyo mu culture mbona takakibala ng'omukyala wawe tiyakwolobera abo kuba yanakulamusya takuta amazu otakakesibaho ekyo tikiriyo munona kanakumbaza hati ebimwe bitwagamba kuri ya saidi y'abashiiza nanaha nibiza nk'ekyakabiri Allah kagira ngo qanitatin hafidhati lilghaibi bima hafidha Allah kubanga kuyabire nagamba abashara abarungi akagira ngo kanitatu nibani boroba nayo robo kugamba okoro bamanya kwine miringo mingi okoro bo mukugamba toni neza iri cyane nagambira hasi tokumuhurira wariona naba nayetwara hafidhatu lilghaibi nabari omushereki webihama wallahi amakaba tahibanja bakundeba amaka gona gine bihama naba mo ibihama tikumanyisa ngokora rebe ari umucecezi kunami ubana ari abantu arebe tine kunami eyo tukunami rebe no compromise wamusanga ari umucecezi kandi ogwa ari no muroji ogwe ninga wamushanga ari umushamba mushambani ebe no compromise ebe hama bitukugira harebe hama koko kusanga nk'omuntu bambe Allah kamuhanga aine obani mugufu munonga obani mche munonga otakagenda n'omugambura kazo wanje ni muche oba bambe ni mugufu hati no bagambira bakoreki ngo omusiza wanje bambi tayine mani ebyo nibyo bihame twenda kugira ngo bishereke abaganda bakora kirango ekizire chemerwa okachwa mwa waswerwa kumusiza omwemere nkokwari utakagenda n'omugambura hati cyaba kibasika kumutungira omubazi endwara egekawaho n'ogumutungira kandi cyakiri nakyo kitine solution okyemere abantu bona twakujya mutina tiharo 100% perfect buri musiza ine kikumburaho hati ukora reba musiza wawe aine kikumburaho umanye n'abandi nigabo nabo bine kubaburaho wamusanga aine kandi ekitakine wamusanga nabasa kandi ekitakibasa no kumisiriza utakataho buriyo kale okuterezo bundi enshonga yabanebasika notaho buriyo umutakagenda n'omugambura omugambura n'ubu yakwaswe kazi wawe ebihama nonge bihama bigamba utakagambura omusiza wawe bwenu okamuzweka busha okamwanika akatachitambura yakira abantu bakamanya
no oshereke bihama bye ebihama ebyo buhangwa ebihama umusonga z'ekitanda o ebihama ebyesente n'abasa kuba ina mabanja utakakina no gamba no bagamba umusiza wanje ina mabanja no kumwita obambe ni murara kwe umanya turara kwe ngo butura no kutwita ngo witwa kanyamasa yeri yidi ibyo no bigamberoha nabi Ibrahim alayhi salam kasora kanika munonga mukahurikize Ibrahim alayhi salam akaino mtabani bakumwita Ismail akatambura Ibrahim yazo mwiraka umutabani Ismail yamrekom maka nyo Saudi Arabia hati Ibrahim kyabira yoko yatekateka abana be yajango akanze kureba umwana waje unashigire maka kwatari na kayo yasanga umutabani atari yo yazakora yabuzo uyu mukamwana ngo sibaro arenkaye ngo yazakora ngutariho ngo ni murara mutangwa ha turi kubimunga ndeka no kundeka twinde bizibu nkindara kwe umusiza ntuti wabura yazakora naza kwiza tine cyarete we bamugambire kushara ebiye no kura ayasara mugamba hebi Ibrahim kandi ogwe we umucyara akata kumanya ngo mwetazara we akari ishezara yamugira ngo aragaruko mugambire ngo hiza umusiza ati atinati akusatinati umka yangira ngweje uzimwayo mbekire umuryango mukagurebesa kubi muguhindure ngo umuryango mwatireho muguhindure mugutomwanyo gundi barakallahu fikum tuzafutandikiraho henyine inyikiriza atubanze tuzebuka cyo mukahomero tugaruka batakarga Radio West gamba mpre ni radio ruleta mtunguka kandi kwasagenwa okutungura no kutamura abantu ukora programs stars mana simwe ina makuru music nunzi uzana boxing sente n'abaheza abo mutano Radio West umaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho hona mbarara igana katonyesibire kabare cyenda nina akatonyesisha tumba masaka igana mukaga akatonyesibire mukaga kampara cyenda nina akatonyesibire Fotopoto senda nemwe akatonyezi not Radio West Gambambre. Welcome to African Sunday Base. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling play of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagari Debe. Say what charge. African Sunday Base, served from 8 p.m. every Sunday. Uganda. لا إله إلا الله الله أكبر حبيب الله الله إبراهيم خالد الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna wanje nakwakira mukahumurako ndeka tugumizemo na program yitu nyamurungi program y'Ubusiramu live aha MTV studios anchine musheka simhamkaye Amir Omar district continent reba aha nshonga y'obushanzwa bw'abacyara maka tukareba aha bashisha aninga shitwareba aha
abakyala ebibali kubanja abashiisha so this time tureba ebintu abashiisha bali kubanja abakyala baabo omumaka ashita kwagira omukahongoro wabukiriyo notugambira omukyalo gw'obubizire omumakaje yagamba buli kimu kyona mbwene bihama byona yabihayo hasa bagira ngo barokwarize ahindura omulyango gumiza amashoba hati mzee yagenda ko kuyanyukirianga konka yamutebeza muhiza mzee yagireshi ngaje mwezo katembeka kubiho hindura omulyango ogu yambyango yajangwe inomesha yambyango nkareba kubito kire ko mucyaro wanjye hati babona aho haricyo kwega cyamani munonga imwaba na mnonga abasigaze nabisiki ngu abazire umuzire wawe yayanga choice yawe ekiche okwanga kureye kwitinisa umzire kabe mama wawe kabe tata wawe yiza akakugira ngo nyawe tinasima icyo kigambo cyo muziro ogwe kitinisa na munonga wano manyangu n'omunyadini kandi takugambisibwa ahura konka icyo kikumanyisa nakugema ko choice wine ugabe gukora choice yawe konka choice yawe yanga kugisima umanyengu eriso mukuru manya eriso mukuru niba riri eriso y'umukuru ariko muzee akajya ngo okare hindura umuryango omucyara yamubinga yasoro ndizo hati muzee ko arabiro umwanya imyaka nkejo yagaruka yabatayira yasanga omukyara yamubuuza nemuramuta omukamwana uturye tutine ensonga barari nkaimu yazakora nibigenda gye ngwetine yadde kizibu ukanide babambe norebe kankwawo utine ekyokulya ngwa omukyala yayanga gambe bizibu byekaye muzee yamujja nkora garuko mugambire ngo atenzo akajumbika kurungi agumizaho muzee yikora kuyagenzire omwana kuyagarukire omukazi yamutebeza yamujja manyisiwe ogweni muzee wanje niwe tata wanje kandi yakusima hasa icyo kimwe okwega abazire no munyabazire berigenda tibakufayo kutayira abana babo we nateeka ngwa abana kasita kagenda cyabo ngaha nosigara nobanzwa kutayira abana nabwe aho kubana abantu benda bayirena no kuhabuzi bwawe hati ekyo twakega Mungu okugamba gambisibwa ebizibu byeka yawe nikibi munonga nikibasa no kufereza maka notekwa kuboyi neki notekwa kuboyi no gumisiriza Allah katikira mu Qur'ani surah al-Baqara wasta'inu biswaburi waswala ngumwekwate ahagumisiriza nesara gumisiriza okusaba ngai Allah omukyabisiza wawe nabasa kuba ayine kumbura usaba Allah ngai Allah intererezo omusiza wanje ogu muye mwemchembi mu ekitaku kibasa saka sente nkakimuhe sente omushabireje abamwe ni bakena buke kandi wallahi cyatwara habunanizwa obwakashatu addu'a lahu okumushabira omusiza wawe nakubanza kumusabira okuba we bambe nashobora ibumuka ona basakwa niwe noshobora ona basakwa nimshobora konkiwe dua yawe nomanya edua z'abantu bashatu Allah nazakira munonga okukira abandi abakikuru munonga abana bato n'abakyala ab'emico emirungi kanitaatu abakyala bo bine emico emirungi betwekyerire bariyo tebakushamba natebakukora ki dawatuhunna
mustajabat dua zabo Allah nazakira hatiwe bambe kosa chance umsitawe musabiri muteko mdua ngo ay Allah ni wampira umusizogo mwenye nani kusaba omuhechi umusabire birungi wallahi atawfiki kindi ekyo nekyakasha twekyakana ijabatu idha da'aha ila firashihi omukyamsiza wawe yakweta muiza tuzakitanda niteka notekwa kwikiriza otembe ekitanda sana mwabwe ninke mumico yanyu oba wabo otine wuzu mbugufu otine wuzu wabo takwenda konko takwenda nga wencho takwenda wencho takwenda okubiwe notekwa kwenda okuba notekwa korachi notekwa kwenda kureka obusiramu nikusasira wabo miringo eshatu yufa anha nibakusasira omukyala omiringo eshatu omuringo gokubanza mwaba olyo michwe ya buli kwezi omugwa kabiri wabo kiri nyacheta post nato bleeding ohereza kuzara okiri omumberejo ombiro wa kashatu bakusasira wabo osibire swaumu alwajib swaumu alwajib ngicyo kureberaho wabano oriyo no Ramadan